Museisia kethiwani ndio kwatiania na itoni odhochana moko elindhini wa moka tukunikile kila kimathanguni nyenita wa Robert Mutukuni nethangu ya The Standard nethangu ya Daily Nation na tuyambia nethangu ya The Standard mauvo alama nengetwa uito ndini wa page ya mbe ni mauvo measya mortgaging Kenyans kana kuthosia Kenya na ndi mauvo makonetie undu serikali ya Kenya kwanza yende na kuosa mikovo na mikovo esu yoswa mekwetie koti ula ukesa ukolanwa bandhi ya Kenya oyu ne vinda yokite ila ni tuka kana ni muisho munene kwithi wa serikali ikova ona mbunge itesi na ingi kwithi wa yende kuthi wathukanu na katiba ndini wa maundoni asuma konetie mikovo na indi bala talama maundu ma kiukwati measya kana ono ndumwe na kusabotage economy ya nthi ya Kenya na ni watoneka tukeyithila muisioni munene ivindani yukite na indi kolyo eka kolwa yo atongo imaito kimeika meitha mayika mena interest ili hata na indi bala utweka kwa oyu kwani latitaitwe ta Kenya ni 11.5 trillion ile ni utweka ni ibitukite 67% ya GDP ya nthi ya Kenya. Tuithi ndini wa page ya keli ni mauvo mautanu meukonia kusiokeria bandhi ya Kenya kwa Stephen Munyako ula indi unai anatwi wakuwa ya nthi ya Saudi Arabia iko nanuna kwitha waiye mundu mwa wa nthesu na indi family kana musi wa mundu usu wenda maiwe kimanza cha milioni ya 150 na indi ni ilovia isu ila inakuye vinda yasa imandwa na siesa kuonekana na indi avikiana ole kwetina kwitha ekalete kolokoloni kwelungu ya miaka 14 na balawa ekiwe mbeni kwi mwakani wangilile na 11 na indi no vinio siokeria bandhi ya Kenya kwi mwandoni wa saa 6 sia kutukua kuamukia iyo na indi babe babisa wake aikethanya na inya wake tina wawika kiwanzani chandeke cha JKIM ithanguni ya kadatu mauvo alama nengeto uito ni mauvo makonetie mundu ume omwe nake wala woviwe chovo cha miaka miongweli kolokoloni mundu ume ukwa isietwa Silas Chemjor ni wakuma hakuya Kaptich Baringo Central na indi tuya kana kwima tuku miongo 3 mwini wa 5 mwakani wangilile miongo 3 ni wawaiye muka wake Florence Kibor itino wakwitha anywite na indi mae manwa na avikia na kumuwa na vala indi vikiyo twiwa chovo kiu cha miaka miongo ili kolokoloni. Tidindini wa page ya kana ya The Standard mauvola manengetwa uito nasu manengetwa uito ndini wa page ya mbe makoneti ya undu serikali yende na ukova yikwatiti koti ukesa ukolanwa ivinda yukite leni utweka nani muisio munene kwitha tiyosa mikovo tikwatiti ilovia isu nene kuona ni kanani batoneka ivinda yukite tukethi watu tena ilovia ona imwe sia kutwa isya maendeleo bandi ya Kenya kana kuungamia maudhuko miangi na kutufikia na kutoinda imani na hindi ni mauvola meuka ivindani zila Akenya ingi maende na kuikulia nikiki endeye ila ODM itaena isilikalini ni maoneka maitula silikali mutinu ndwamu mama undu tama kuosania koti mwingi ondu mwana kuosa mikovo na hindi ODM kiana naoneni wa Raila Odinga yanenganie experts kanando mena utoika kulika silikalini matethesie umwe minister muveane wake na ndo John Banti na hindi ulayu ni wakwete sterling ya kukova ilovia yo kwa kweli ana ndumena utoika ula ODM ya weta kana nundu wakwetha imali kile silikalini yu muisio la mona kwa oyu mayu wona nikulo ila yende na ukolwa ni ya Kenya aingi. Tuidindini wa page ya thandatu ya The Standard mauvo alama nengetwa wito ni mauvo makonetie mwandiki mwa mauvo mukoni wa visa ulaindi ni ngosi nzeseye kana protected witness ukwitwa GG na indi kumuthanyani wa iyo nonenganio kusi wake kotini ukonia kuwa wa kana kuwa kwa Rex Masai na indi ndini wa visa ila unenganie na musivyo moa video ni wananisie ofisa wa polisi Isaiah Muragiri Dumba ai konania na kiko kiu cha kumuwa Rex Masai
vindani ya maandamano na indi huyu itina wa kwitha officer wa polisi Isaiah Muragiri alianile na mauvuo maka na niwe konanisie na kiko kiu na indi ngosi ingi siekwatiwa kuendea na unengane ukosi nthini wa ikwani yu mavuo manengetwe wito nthini wa page ya thanthatu ni mavuo measekana alimweli yu ni meithi wa maivingwi wa ikwani ya kuwa itina wa kwitha maikonanwa na kwithi wa mavuye na maumesia muno kamwana kwesitwa Enoch Kipkoech kala kaika school wa St Teresa primary school kuya Kericho kwi matuko 21 mwakani wa 2022 na indi wetwe kana itina wa kwitha monie ni makaumesia muno ngina kati wa nithayo maka twaie kithambio ni cha school usu na maka socia ni kana koneke kana niko keyumisie thayo kwa kwisocia na indi petwe kana yu alimo ali kaeli meithi wa maivingwe wa ikwani ya kuwa tuna kwitha matwa isi kiu na indi alimo ani Aaron Koskei na Philemon Koskei ma school usu wa St Teresa Mixed Day and Boarding Primary School ula wi Kericho. Thini wa page ya Mwanza ni mauvo makonetie yumbe na indi yu menda kumana kila kithitwe kiiendea ndini wa alimu kwamba tondeve nangi kukunwa transfer na indi betwa kana kila kithitwe kiye kwa bethitwe na chendi kingi kana chende kingi thini wa alimu kwamba tondeve kana kuthamigwa isioni ila sitawasia handship ni kana manengwe allowance betwa kana TSC thitwe ikita kunuba kwa nondo mo mekwenda no la meunduba na memotwa ne kana ongelwe ilovia ndini wa musala na indi kwa oyu ayumbe menda kumana ni chao kila kithitwe kiendeye na nenzia yibayithitwe itumika ndini wa kwambatia alimu asundeve ondumwe na kumathamisya isioni ila sie maumo kana handship areas ni kana makwate mautiyo ma misala yo. Thini wa page ya nyanya ni mauvo makoneti ngusaniso ila siethitwa vo katikati wa muvea wa polisi na nzama ya kuungamia uthukomi wa polisi NPS na indi NPS yasieka na muvea wa polisi ni waleile vyo na mauvo makoneti payroll ya maofisa ma polisi kana divisi ya maofisa ma polisi na indi yu ayumbe ni maumisio mwamulo kwi muvea wa polisi unengane payroll yesu kwa NPS nukitha NPS niyo yandika maofisa ma polisi na indi we mundu ethani wonu andikana ailete kana eikalata atese misala ila ikuwa andwala wandikite na indi NPS yithitwe itula moti muvea wa polisi mayase kana nuemete na payroll isu na indi ni malasimikie kumelambe wanzama isu ya Public Accounts Committee Inspector General wa polisi ondumwe na mwene kivila wa NPSC kueleze kila kirithwe indi kiyendeya. Thini wa page ya kenda ni mauvo makonetie chama cha ODM na indi kumuthanyani wa iyo nzama nene ya chama kika na Central Committee ni komanie na kunena nisia maundu mekivothukanio chambe ni mwigwano wo na chama cha UDA na walama isiendi kana nimeusovya nzama ye mwanya itena ateti nthini ila ikwithiwa ithiana kila kithukumithitwe nthini wa mwigwano usu kila kitaiso thukumithwa na kwikithia kana ni chao thukumithwa kwanzia ila ilite na kati wa maundu angi kwivo kwikithia kana ene nthini manewa aki ya kuandamana na kukitia aki sio batolikelelwa kila kingi ni kwenda ripoti ya Nadiko iviki na kuthukumithwa yo ndekwa unene na indi ni kikalo kila kikuoneka takitiwe itina kwitha mwandiki munene wa chama cha ODM Edwin Sifuna anane na maundu makonetie ngwatanio isu na kasia kana ni batoneka makaya kukwata mbau serikali kana makeyungamia mwakani wa 2020 na indi thini wa kihalo kiucho nimegwania maundu asu kwiki na mathana kana nimendea na ukwata mbau utwi wa Raila Odinga wa thukuma na serikali ya Kenya kwanza kwikithia kana nthi ya Kenya ni ethiwa na mugo.
Sankaire. Tuithindini wa page ya 11 ni mauvo makonetie kikalo chanza maminista kana cabinet kila kithiwe na ngamiwe ni president na balamet kila nile maundu meki wathukanio okwivo kwitikana livoti ya kulunga maundu mauthaithi vanthi ya Kenya undu umwe na kwitikana kana ni mailite kuthosia shares ndini wa company wa Kenya Pipeline ni kana kwikithia ni malungania uthukumi ndini wa Kenya Pipeline ona kutwika ni mwekate wa company cia serikali ila ciithitwe iyete vaita na indi ni itambia lathu ukililie mawani mekwethokaniwa muma ya sekana ni watu wanekatho wa mauta na mwaki vanthi ya Kenya ukambatanga ethwa kini kikuyani wange maya sekana ni maundu matwana kwa ila na indi ni kwetela tuone maundu meikala ata kethwa kiuni kiuvikia kuyaniwa katunika umundi kendini wa page ya 12 ya The Standard na ni katunika konetie aboneka be mwalimu kwete kusomethia social studies grade 3 na indi bakolitwe ikulyo who of the following is the odd one out and why no katiwa utailite kwithe wavo na niki na indi wa wena makolio kana mausungu ya lamevo wambe ni President Moi, President Kibaki, President Uhuru na D ni President Ruto. Nendino wa mutiani balakana kia wakasa kuwe A, B, C kana D. A President Moi, B President Kibaki, C President Uhuru na D President Ruto. Na ina wakolwa who of the following is the odd one out and why? Kana kama kasungi ya Ruto because people says he is one term. Kazi ya ni Ruto nondo andu aingi maende na kwasia kana tongo sia one term wasisia suangi ini matongo esie amwe term ile miaka 10 na indi President Moi nake miaka 20 na ina twithindini wa ithangu ya Daily Nation mauvo lama nengetwe uito ni mauvo ma telemilia Kenya aingi aitina wanthi mutu ya Tanzania kukuna muungu Kenya kuthukuma mawia mwendi su ta mawia mauseubya wa simo mawia ma saluni ni makuniwa muungu unless mundu su ya thukumia hotelini nondo kana kushughulikia atalii kila kingi ni tour guiding kana ndola methitwe maitembesia atalii ndisu ya Tanzania ethawe mu Kenya yiba icha kuthukuma weosu kila kingi ni kuthukuma wea wa broker na muno maundu ni mabiasala kana mauthosia wa itheka na nyumba kana real estate kiuna choniko koniwe mungu kila kingi ni utandithia wa mawia manini micro and small industries na kiu amwa Kenya ni makoniwe mungu na indi ni kindu chukililie kulyo niki Tanzania ithio wathokanu na mwigano la withitwe bo wa ngwatanio ya nthi sia Africa miloni wasua ni kwithi wa ona wasi sia banthi itu ya Kenya a Tanzania na inge twambie ba musini wa masaku wa Tanzania aingi muno alama tumangwa twaisia andu makuma ndingi ta nthi ya Burundi athosia anene kana ingi makawa jugu ba musini wa masaku maumite nthi ya Burundi no yithi ya Kenya yo ndina thina na andu asu lakini yu Tanzania ni ndiye kwete ivathukanio katikati wa Kenya na Tanzania na indi ni kindu twikwatikana ngwatanio ya East Africa ni kulikilela na kubikiana kwa ilia ni kwitha twiungwa ngwatanio emwe ila yitikilitie indi andu kwitha maiko na biasala ndini wa nthi isu Obwanwa nenge tu wito ndini wa page ambe ya Daily Nation mauvo makonetie kusiokethia mavolani na unanga ndini wethanguni ya The Standard kwa Steven Muhyako ulaindi uneka litendi ya Saudi Arabia koloni miaka 10 ikonanua na kuitha waiye mundu umwe wa ndhisu aindi bebisa wake bae na inya wake amina ubika kiwanza ni chandike cha Jomo Kenyatta utukuni wakwamukie yo siokethia vanthi ya Kenya itina wakuitha indi na tele iwe kuiba kimanza cha milioni ya 150 ila wetitwe ni kana abikiye na ulekwa na ndakwawe kumana na utiola watwitwe
thini wa page ya keli mavuala manenge twa wito ni mauvo makonetie mutongoi wa hospitali cia Medi-Ill Dr. Swarop Mishra na indi nuende ina kwitetia itina kwitha hospitali u ikonanwa na kwitha onatho wasia mamutha mamwe na muno mbio na indi ni waise kana hospitali wake withitwo withukoma kwena na miao na indi cia kana wende na mavitio na anu maikabikie umusilila nai mkwitha we ethitwo ithukuma kwa nziela ya ilite ithanguni ya karatu ni mauvuasu makusiokethia kwa Steven Muhako ni mumaendete kwa oliku thini wa page ya karatu ya Daily Nation na indi mauvu manenge tu wito thini wa page mauvu measekana wa mpox nwende na kwambata muno na muno kaunti ya Mombasa na indi ndo ingi maitula moti serikali asekana niyo ilelete thini wa kwika ukunikili wa mpox ithanguni ya kana nivo be mauvu asu ma Tanzania kukona mungu wa Kenya kuthukuma mawiyamwe ndisu kana kwitha na biashara cia muthembo su na indi ni kindu kilacho kilitie byobe na andu ingi menda ngwatanio isu ilikilele na komanda usungio wa kutoa ithanguni ya katano ni mauvu measia kana skulu mbingi cia serikali ni lasimikie kuvinga tene kumanwa na mwa wa Ilovia ituna kwitha serikali iseletie Ilovia na makethi wa mena mabata maingi maratona kutuma maende cia masomo na indi kiki kavindani kala minister muveani wa Kinandu John Bandi unayo nawe takana ni batoneka kisomo kitendi vi thini wa skulu cia musingi na cia secondary kikayambela kumana na kwitha batena Ilovia tongo ingi maitula moti itambie yuma ya sekana ndi yutuma amanigwa aingi matakwata kisomo ithanguni ya thanthatu ni mauvu makonetie umbanosi wa chama cha ODM ola unethiwe na indi kwenda riboti ya nadi kwa ithukumithio ndo mwana kuseo vyanza maimwanya ya kuthiana uthukumi wa mwigwano katikati wa ODM na UDA ithanguni ya Mwanza Dynasties under Siege ni mauvu makonetie atongo yalama naoneka mema dynasty kana mema baumete misi ila yesi wa monona ithi totongo ini twambie na Uhuru Kenyatta Raila Odinga Gideon Moi metwe kana kwa oyu maende na kwisuba na nongi kuona kana ni masioka ingi ndini wa utongo i itina wa kwitha endi kwa oyu na President William Ruto ulauta umite katikati wa misi isu ya tongo yasu matene tuithi thini wa page 10 ni mauvo makonetie mwamulo ula umiwe kwa muvea wa ita KDF ni wendeka unengane policy yo maondo ni makonetie HIV kana tulinyitwa HIV na nitina wakwitha mauvo mumbukite kana ni batoneka makethi wa mavinia muno andwala mena tulinyo tu ukethiwa na mayoso kulika kwa KDF na indi niwe kwendeka yumilia wanda ni policy yayo kana ni myamulo iba ila methia wa maiatia thini wa wosani usu na mauvo mamuthia ni thini wa page 10 na itatu niwe katuni kama muthinyani wa umundi na indi kakoneti kikalo kiu cha ODM abala meoneka indi ndwamwe mombanete katundu mai nena mayasa kana nimeukwata mbau serikali ya broad based na indi baute na wabe na mondongi usiaiti ngaliko yake weka yani kitu SG kana Secretary General yona na indi na kasisia niona ni yolo wa Edwin Sifuna ulone we mwandiki munene wa chama cha ODM kwithi wa ayoneka ena muungamo tofauti na tongo yelangi chamani cha ODM na indi atoni naweta muthinyani wayo emethi wena kikalo na kwigwa na kana nimende yana ukwata mbau serikali ya broad based ondo mwana usovya nzama imwana ya kwikithia kana mwigwano wo ni wavikia na kuthukumithwa ondo mwana livoti ya nadiko ila mekwenda evikie na kuthukumithwa yo ndekwa ulikuna indi kicho kimathanguni kwa ni cha umundi kwa tethango ilo kwenda ni kana wisome kwa uliku na indi ndukathivasa itina wandika mbutho ciukite ni thiwa tutonelela na mweni witu muthinyani wa mundi otoni na utavia twitha twinane cia yulu wa wemi wa nzuki ondo mwe na kuongela lato na hata hutona kwa ilia ni maya ku ya wemi wa nzuki
ile itona ukunenga uki na utona kuangela latu hata nikona ukaende ya na kuseo bya ilovia byangi muthiyani wa mundi twithia watu inena na kuta aimi nikana kwa ilia ndima nyenita wa Robert Mutuko ndukathibasa ninziokelete.